Yeah, hello Parlak mata. Welcome back to my channel. Okay. Yang aku minta ngamata dan ni dukan. Sungkan ha. Lain lingkot ni pas blessy food zone ngas pun EP ka. Oh my god. Wow. Okay. Parlak. Once again, and first of all, don't forget to subscribe my channel. Ngap. Dia ambil IP sias sempat ke jum Krishan ke jum. Iat ngap na bertapa channel jonga kini subscribe kena ya. Akan malu piada nak kamat bersyat ke klan. Ya biang kam ke jam berkat ya. Tak kata hi ke bakhan. Berkam tam kamat ke bersyat ke klan mo. Ke kui sia ke berkat yang video ta. Kita hi perlu asyong banyak tu mana. Untuk customer dan mana. Hai. Siap pilih up. Siapa tengok ke video baik nyawan dah. Oh. Tak kena. Jadi awan nak pernah. Kita kita bas asal tu syong hiya na syong hiya mana wan ki bah syau na bah momon asni mah. Tai di asyam sana hiya nama asyam tan hiya bisa kelas syai untuk dah perlu tengok bersama. Tai perlu ngah pada siap dia dewan nak ikut ni dia solat ni dia thiên ở dia rung nọ dia bam sau nọ từng dia ai xa rồi cái đây show bam ai mà visual perang ikut kat ai kan ka blog kadai tan kumni ikut visual